Kubabarira ni ibintu bikomeye, ni ibintu bitoroshye ariko birashoboka. Kubabarira bavandimwe, kubabarira ni ibintu bitoroshye ariko birashoboka. Impamvu bishoboka harimo inyungu yuko bishoboka. Bituzanira amahoro. Wari uzi ko kubabarira bituzanira amahoro? Rero ngiye gusoma ijambo ry'Imana, turebe icyo Imana itubwira, ijambo ry'Imana ritubwira ku kubabarira. Ijambo ry'Imana ni urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, itorero ry'Abefeso, ibice 4 umurongo waho wa 32. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Reka twongere turisome. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Ni ijambo rigufi rwose. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugirirane neza kandi tugirirane imbabazi. Ni ngombwa ko tugirirana neza. Ni bande bakwiye kugirirana neza? Cyangwa se ni bande bakwiriye kugirirana imbabazi? Birashoboka ko mu myaka ufite bihunyumva, waba uri umwana mutoya, waba uri urubyiruko, waba uri umumama, waba uri ijigije cyangwa uri igikwerere, waba uri umusaza. Twese duhura n'ibikomere bitandukanye. Duhura n'ibikomere bitandukanye y'abadukomeretsa. Birashoboka ko hari uwagukomerekeje. Ijambo ry'Imana nkuzaniye rero ni ijambo rigufasha, nanjye rikamfasha. Kubakugiriye nabi, ni gute wakwigobotora icyo gikomere cy'uko hari abagukomerekeje? Ntago ari ibintu byoroshye kubabarira bakugiriye nabi. Ikibazo, hari n'abantu bagira nabi ariko ntibasabe imbabazi, ntibashobore gutera intambwe yo gusaba imbabazi. Ariko se Imana iradusaba iki? Iradusaba kugirirana neza, kandi ntabwo ugomba kugirira neza gusa uwagukoreye neza, ahubwo ugomba kugirira neza n'uwakugiriye nabi. Tubabarire n'abatugiriye nabi.